Kia nei he kaupapa nui te Tiriti o Waitangi, he kaupapa hei tūhonohono i ngā iwi o Aotearoa. Kia nei ki tēnei reanga he mea hirahira kia mōhio tātou ki ngā hītori, ki ngā kōrero o te Tiriti, hei oranga mo te iwi, mo te motu whānui o Aotearoa. We are youth and we're wanting to know our history and we're not knowledgeable people. I don't know a lot about what it was like 100 years ago, but for our generations today you still feel the effects of that, of all those years of neglect. You still see children and families that have been really left behind. That there are some that just don't seem to see that there is light at the end of the tunnel, and it's about focusing on, I guess, positives. We're just wanting to know who we are and we're wanting our government to acknowledge who we are. O tuatahi, mea tiri te ao mātauranga Pākehā ki te ao mātauranga Māori. Me mōhio hoki o tātou nei rangatahi, o tātou nei rangatahi ki ngā pakanga o ngā tīpuna kia whakamana i te tiriti. I think we're living in a different world now. I mean, in my mind, from what I get from it, it's, yes, a founding document after the Declaration of Independence, but it just means that we can coexist. Kia nei, kia hānena ai te noho, he mea nui kia ako iaua hītori, kia mōhio i te nui o te pānga o aua mahi, mahi kino, ki rungi a mātu tiwi Māori, me tiwi Pākehā hoki, hei reira hua mai ai he māramatanga, he whakapāhatanga pia.